Hello everyone, good morning to all, happy Independence Day and welcome to my mini blog. देखिपार्छन्ति मु आछि हमर राज्य स्तर रे पालन होतबा स्वाधीनता दिवस आउ मु आछि जेमति देखिबा पई चलन आपण मन भी देखिबे एठी कोन कोन होजे एठी हमर मुख्यमंत्री आसीबा परे पताका उत्तोलन कर सारा परे से तांकर अभिभाषण रखिथिले स्वाधीनता परवर्ती भारतर गौरवमय इतिहासରେ ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଭାରତ ଗଢ଼ି ଏହାକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୟୁଟ୍ ଛୁଆ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ତ ତାର ପତାକା ଉଡ଼େଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି କହୁଥିଲା ଆଣ୍ଟି मेरा ଭିଡ଼ିଓ ବନାରେ हो ତାପରେ ଆମର ପ୍ୟାରେଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କେମିତି ପ୍ୟାରେଡ୍ ହେଉଛି। ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଆର୍ମ ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାଟୁନ୍ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାଟାଲିୟନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଅଭିବାଦନ ମଞ୍ଚରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛକୁ କମାଣ୍ଡୋ ଫୋର୍ସ ट्राफिक पुलिस जूनियर डिविजन प्लाटून इंद्रवली राज्यर विद्यालय गुड़िकर उन्नत मानकर शिक्षादान तथा शिक्षण परिवेश को प्रोत्साहित केंद्रीय विद्यालय एनसीसी जूनियर डिविजन एक प्लाटून मंच अतिक्रम कर प्लाटून कदम मिसाई
ଆସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜର ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ରାବାଡ଼ି ଗୁରୁସେରେ ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚାଲୁ ସମ୍ପାଦନ ମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ଆମେ
ଚେକ୍ ମାରିକି ତାଳ କରିବୁ ନା। तापर आम आसी जाइलु एठी हमर मंच सामना को टिके हमर फोटो शूट करबार लगी आउ देखुलु जे केमती केमती सब फोटो उठाउछन्ती कोन करछन्ती। तापर आमे भी दी जन जागर किछि फोटो उठे नैथिलु सेठी। आजिर प्यारेड रे सेमती किछि विशेष किछि नथिला। आजिर भिडियोटी केमती लागिला मते निश्चय कमेंट सेक्शन में जणाइबे। रहुछि बाय।